هنا انا عند كيا بغيت نوريكم لو موديل بالخف. بلاتي قبل ما تساليو فولو لايك وبارطاج مع صحابك اللي كيعجبهم الطوموبيلات باش نوصلوا ل 1000 متابع قبل 2026 وكلشي يستافد. دابا نرجعوا لا فيديو. هنا سي ان كونسيبت واقيلا ما غيبيعوش في المغرب، حسب ما قال بوزاري ما غيبيعوش في المغرب. لابخيس هنايا متيسع. هذا فان الكتريك واقيلا بي في 5 الكتريك. On dirait le Hyundai Van حتى هو كيشبه عليه. لا اي في 3 حتى هي زوينه. سي اون ميني اي في 9 double écran, volant multifonction zouin. Le Kia il est plus au milieu, il est sur le côté. La nouvelle identité design de Kia مزيانه. واخا je préfère Hyundai mais حتى Kia ils ont fait un bond en avant. Aslan c'est le même groupe, Hyundai Kia même groupe. Intérieur gris sombre, gris clair, بحال Hyundai. بحال l'écran نفس ستيل. والله كيتحل هكا. Il y a une électrique. Accoudoir central, deux portes gobelets, بحال Ioniq 6, même délire. Prise USB-C, les sièges. Ou c'est soigné, l'intérieur bien soigné, ça. Le gris ça change. C'est le الكحل. C'est le الكحل بزاف كاع. EV3 35. Waouh, 773 km d'autonomie. Il a qu'un type 36 ou 700 km. C'est une excellente marque. ما عرفتش واش هادي ديال 35 سميتو كدير 700 مي سي سي الكا برافو. هادي لا سبورتيج بلا ما نصورها لكم واقيلا نتوما ديجا عارفينها. نصور لكم الداخل الزربه. ها هو لو فولون. L'intérieur gris, blanc, noir. Et le tour. C'est la facelift. Vous voulez que j'aille dans les commentaires d'avoir un 12 smart et après je trouve la vidéo c'est moi.